Ia. Tulai mai se sui. Ia, tulai mai lau pionga le. Sui Aleipata Itupa i Luga. Ia whaftai lo fionga mo le avanoa. Ia nei fuitai au o le avanoa tau e whawhilo ai tuai lo fionga le fonga talai. Ia me se foi le mai tai Palemene, tai o mota, me se foi le senga o kabineta, minsta lango. E me se foi tai ma sui tai o nei tu, malui, ali imta mai tai fai pule, whawhilo e atu foi le, o senga ma sau whainga o whaululunga, tanga luenga, whala tonga le malo. E me se foi o malo malu le atunu o tātou whaatasi mot kono ni tai au. Ia o leo ua saunoa nisi o sui, whawhiroa i fo i le paia ma le malu si o tātou atunu i on tūlanga whaalupe. Ia mai lava i maunga titele. Ia se ia o mai mauna iti. Ia o nea vano le ale toi o iai se whaamtalanga. Ia o no lewa vai atu ia e lai titi al taimi. Tamu whai atuai se leo le neitu malo. Ia whaftai o leo sau noa ia le fionga le mingstar. Ia whapea fo en whaopopo ia tamai tai Palemene i le ano. Ia male aunga o le neitu la fono. O le aua sau noa atu fo inisi o sui neitu i tu langa o atu ngalunga. Lea fo isa whaafonga ia i le pa ia o le tātou maota i le aso nafi. Lea fo isa tau mawhai mai ia le whaalap tonga ia po le ofisa foi. O lo ngafa ma le matawhai oi. Ia whaamanino nisi o tūlanga. Ia ia le ngona vai ma le whaatau waa neitu malo. O lo tele pea nisi o whaafisili. E le ima whai o na whaamani e nai so mātou vai. Ia ma o le tūlanga la lea e tamu whai atuai. Ia e tāti atu pea ina i le malo fionga Palemene ma malu fo i kabineta ia to e lau li liu ia la to sila. O lea ua manino le folasanga ali ofisili o le tato whalaptonga whainga palot. Ia se fulwal masina leu whatatia mo le whatinonga. Ia se taimi muli o atu ia se whaamtalanga. Inisi o luitau o tūlanga ia. Ia mastu alalo le neitu malo Aleipata Itupa i Luga. Ai o swinga, changes, ele lei swinga. Pe a whai lea o mae ale lei. I sa ili ilinga, ini pe fea e ona tūlai mai. O le winga le whamtalanga e ta te au tilo o le ase, le leinga, ina ia whawhai ngofie, na whaatino le ngaluenga, e file mu ai le au whainga luenga, e file mu ai fo i whaatinonga e Samoa. Ia maa o le a whapea fo i ona soani tūlanga le tamau a inga. I se tau e whaatino ai nga luenga. Cost benefit. A pe ona i tu ia e toi au tilo iai. O le au sa unoa manino le tamai tai Palemene. Whapea e le mawhai ona toi tolo. E le mawhai. O le upu na mauana nafi wa obsolete. Le system po kalame le whaatino ai ale. Ia o le fo sau norma sui te le fo inisi o IT ma tanta fo i le to mai. Ia o le tūlanga lea. Ia ai. Ma dia lau fionga Suluimalo se na leua tulai mai le fionga tamatai Palemene. O me fi fasao pe fa malama matili. Sa no mai le sui o fa pe atu ele mfai ona tolu. O le whaamalama sa o tuinatu. Pe tau te whaauau. E ona pe whea, pe a whaale tonu i le tātou lisi. E ona whaina i le o le tātou whainga parota. Mai o le kōl lea al malo. O le ala lea ua whai e le whai unga lea. Au mai lo le tūlafono. E sui. Ona e le mo o mia. Le tātou o i se tūlanga. Alu le tātou tapenanga mo le whainga parota. Ai whare tonu mai le tātou lola tuai lona tūranga le nei.
tau na whamalamalama tili, au whiong. Ia, au whionga Suluimalo, ia, le ua. Ia, whaftai, rau whio whaftai fo i mai tai Palemene. Palemene. O le ale o ia sa ufa mtalanga, al pawale o turanga penga o ngā quota fo i le sau noanga ina ia silafia fo i tatu mot. O le nau ta inga le o malo i le mwhain koe tilei le whakarangoanga o kākou kula fongo. Ai o le akauanga e kisi whamkalanga i le kongu fo i o se vai inga mas whakau vai. So soangi fo i misi o le kākou ofisa o lo ngafa ma le whakingonga lea. I le kulanga lea wa le wau mai wa obsolete. Ia o kilo foi. Ia le foi sa ngore outdated. E mwhai ia wa so se sistema. Le foi mangingo le sa ngore ko mai kai Palemene. So ska vale ai alu. Fale kong le afi me fa penga. O mga mia ka avale fou. A o le winga la le fa mkalanga. E foi ai singi e ka mo fai ai fai le afi de. Ia mo fa au wai. Time frame le e va ko fa mafa. O le kaimi. Ia o le kaimi la le pe nga fa kia le sful var masinga le. E fai umai le process lea, le implementation o le kulafongo ma le system lea wa nga iai. O le kulanga foi le e mawhai anga kire malama kire iai i le system le wha ngar kemi ngei. A o kire wha o system wha ngai e wha la konga i o banks mo me wha penga. E ia mo me o modules po le e mwhai mkoe upgrade pe wha pe wa outdated le vaenga. I e wha aua ua kuai le kulanga nga ia kai pe ia fa kusanga mai kai Palemene afa pe or ka vali ia fa pe o pungi ka polaika ia sui ka polaika fo ma me fa penga e fa au ko ile ka ko fa nga pa local system le e ko inga ia ma fai o nga sui a ko ka vali fo ia le anga ka mo fai ko mo ngai kaimi e kaimi ngai mai le lua o ngolo fa nga a pe ore o se winga nga fa mkalanga wa ke lo fo la si le fia le mkanga ruenga ia ka penga nga foi ka kalwa ngafi em fai fa o ngare information la ngei le database o fai nga paloka ia import export ia por migration de mere au mai le system em fai foi nga lue ia le officer ia fai se pokalame foi le ka ua mo domain o SQL em fai nga transfer uma ia system ia lua inga ia fe o ia e fa fai ngo fiele la ko nga luenga a pe o ngai mea ia foi lele o le ava ko siku alalo o nga o le kaimi a le ka kalango ai o le siku langa o le kako online le skala le online ia e ka hu kele le fa kai inga le nga sa ngol ka mai kai Palemene fa ka uro ka va fo pe nga va ku le mkanga o le forsanga ngai ku malo ele le swinga ai pau ar kulanga o nga o le kaimi a fai lau fa ngar system fo le o fa pe o le ko ya ngar system kwai le o fa ka ka va fo ai ku ala lo ngi ku malo a pe a ver fa mua ie lo ngo fo Samoa la mua ka ko wa ngai Samoa ka va fo ngi ke wala ula mai a ku ngui fafo ko e pala lur ka ko system ale i umanga la ula uka ko wa inga ngi Samoa nga skola a pe nga va ku fam kalanga ka ua swinga ia mo le nga iluma a ole mo le fakingonga le implementation e au kilo se kulanga fole le e more practical e ma fai on fakingo i ko ko ke milea o le kele o isinga ko lunga le wa sa ngo ye ma ko sui kai a pe kulanga i o nga ia kulunga le e nga ka system a o fakingonga lea e kai mi a fa solo ngu kua i nga solo mai ka fai ngalue i o aku le mau ko aku le kai mi me fa penga kele ka fai oi o le malu le aku i lo nga fai kai mi e wai le fa pe fa ka kia ku po kala mere ale ka ngalue nga po le ofisa o ka ofi uma ngalue nga ngu se yo aku fa kingo me le e ia fe ke nga inga ia me fa penga e le fai nga o sia o le si me ka ua o le kulanga lea o le po le arka ko plan B o le ua umanga saungoa le ofisilia ngafi o le ua uma whakakia o masinga le kaunga uma le vaenga lea kaunga le masinga lea whafkai le kapinganga whamalo fo i le fionga le pule i le fuafuanga uma ai kakia kupea nga siku alalo ngei kumalo
O le a se si fuafuanga pe whapea e a fia si o kako kungu. Mea kau natural disasters. O iei se plan P ka penga i kulanga le. Ka koe au kilo leiva sfurma leiva kasi. O whamwalia. Le anga uma wafu. Le ingi au wala koe ki umal kausanga e rei. Whaingi au wala aru arei paka. Mo kusia koa i yangoa maa se i kau kua. Whawheanga ka penga ka ko ore kua e whakingo. Winga lua masinga kor masinga ka penga fuafuanga ia. Ko e whaale leia communication, ko e whaale leia sakirike whaile online dia e ika kotesh. Whaale leia ua la ngā solo lau whainga ruanga i kua. Whakalangoa mangu'u. Le as fuafuanga o ka kia i kuranga ia. Ole winga le whamkalanga. A whai sa kupu. E ongo koe kupu. So o akausanga e lua. Lua fe marfa, le ka kire i o whai unga lua fe marfa e kaimio. O a wha makangi. Lua fe malilima o le ka kire i o foi. I le season o a wha makangi. O le asaka kou kari pāwha peso so o akausanga e lua. O kau ngu umai ia kulanga i popua ngā kia whapea. Ia peo ngai vaenga ia o le e wakpea ia e ka penga e foi ia re ka kou ofisa fuku ngā e foi. Ia kulanga o le ka penga ngai kulanga ia wa there is a possibility. E o kupu se me whapea. Ia e ngā ka kia penga mo le lau liuinga o le implementation a lea e wale wa wakus whamkalanga. Ka ua swinga system fau me whapenga. A pea ka ko whai vaenga. Le skala mua ka ko ingai Samoa. Whai le migration lea i kukongu o le system fau lea. Ia vave. Ia umaloa. Ia. Whanga soro a kongu pef kau iale. E o aku ngā kaimi ua kau a maka whai le online mo ila kou ia e lo alalampa pa au i fafo. Ia whao ngā maila ia lea o lako wa la esi la fia. E le whapea le skala mainga o komeki ale ngai kongo lola. Koe kongi fo lo pase se ka sau whaia biometrics. La waka o fingerprints. Ia mea uma whapenga. Ia whaka am whainga satisfy le anganga o kula fongo. Ia e maise. Kulanga ia fo ilele o le residence. Ia wa o lesi au roa rua kwaere i le ngofu segu. No pesa rent. Pe isanga freehold property ngai kaulanga. Ia whaila o leo makai, whaingofien ngā luenga verification a le officer. O leo ai loa iriku malo o le makai ai. Ia alwae ngā fo ile le ka o ka kod mau solo. Ngofo whangua le a inga, kumasinga kukuri. Ngofo ile whangua, rent a kuire mea. Ia o wae ngā la ia e whainga kai o ngā whakingo ngā luenga lau whainga luenga. Verification. Ia o leso i sa maa uang ngafi. Kulanga lea e iai me o kupu. I whaalapu ko ngā fo ile le ua. Wao, ngisi o mai whaakasi. O mai ala ia whaile skala ka ko woka ke pāloka uma ia Aleipaka i kupa i runga. Lako suila ia. Kai ngangea e leise so okanga, leise pikanga. Ia o ngai lui kau ia e kam whaile ofisa ia maukingoa o kangaka i o kangaka Aleipaka i kupa i runga. Ia pe o ngai vaenga ia langa o lewa o mai ngai whai fingerprints pu e lako waka. Ia le identifyinga la o le pikanga o kai i kumalo ma mangu. Ia o le singa lui kau. Ai ka kia pefa penga. O kulanga fo le domination o le lola. Po ua kele kai fafa. Ia o ke iloe le isi mea o le amwhai ai. O pauangi o kako ngare. Lua se lau mongkupu kako ngi Samoa. A whai o vāku le lua se lau, kou se lau. A whi kangaka o lo oi a kungu mamau. Ia le isi mea. Pau a lau whawhisiri. E whawhewhea ngā whai le treatment. Ia whea le treatment o kaka siksengi rengi Samoa, kaka siksengi lai whafo. A whai o lau a tio citizens e kaka ia winga whai pāloka i New Zealand o Australia ko whai pāloka i Samoa. O le ale fairness o le treating o le a ia kakau ale Samoa le ngofoingi. A le pāloka kaka le ua umanga le skala. Kaka le ngofo i whafo. New Zealand, Australia po Amerika. Le pāloka i whawhenga palai le penalty. E o arka ko ofisa su e mai o sau kongi sala. Le mea le treatment lea
le fai ka ko le ngai Samoa ai le paloka ku sa mar kula fongo e lau fa salanga ai fa fera ka ka le u mo le skala o akura so vel paloka be sorry u le so pasesi o le aruak ia po o le lava fo ia po sui foi lo ma fau fau fa felanga palai le vaenga le kula fongo fa salanga la o la ko le o le lola o le upure sa ko ngui compulsory fa malusia compulsory registration le o voters ia fa malusia le skala ai fa mawinga le o ingoa ia fa compulsory nge ke vo o umangi sa le lisia o ka ko ale nge ko ya o ngai se le ki pe kai se lau ka la e pe sia le fa sa ia fa fen kuri la le outstanding le ai la ko o le ngofo yo ra uro nga ko kisirfia fenga kai o le me o le lua o ngi masters e ke se vai o le loa po ai ki fa mua pe ki fa mua ngi usila po Australia po America pe ki fa mua Samoa fenga kai ia ai foi le nganga pa la ngi voi le ia wa le o lo fa pe o lea mo ke kau kua mai Samoa sa so soangi mai mo mai kupe so soangi mai kulanga ia ai le senga mo le kau kua kanka le ngofu kwa vai ngi Samoa e le senga kai mi uma aso uma kau kua ka le ngi e ala si senga mo kau kua ale ka ko uso ki ngam kama ko fa finge mai la ko umolo alalam papa au fa ele nganga fa peka ngi le out of sight out of mind Poi le ngo foi Samoa, ke va kulor me fareko. Mingoi. Toi 2 minutos sui. Ka yang kalia ka ka le fa fola ngala le opa. Ai msil ia. Pio le winga nga le, o se fa mkala na foi le. A pio kulanga ia o le poleale. La le treating o ka ko uso ko fa finge. Le vanga le atio e ala ko siksengi, e lua siksengi. Pe fai fa kasi a kai pio ka ko ia ma kulanga u fa penga o le si kulanga ia o le ua el kulanga le i sua fa makai ia wa ke lo ia ke le io makai le ke mi os fia ngo mange ro pe o male afe ngi makai nga fa kingo ia o le verification le ka um fa ko is fa mkalanga pe o lava sua fa makai le e o komeki ai la lo nga qualify ko nga ko lola nga fa fsili a foi ska ka le sing wal ko kele le umar first generation Samoa second third fourth le wo mai fai makai e a vela makai le ma se mea ua o ko meki ai nga molak sing ia por me se longa family inga ia kulanga fo ka ko sing me va penga o ngai mokunga afa ia fa ka kia ku pea ia il mo malu ka ko au fainga luenga me se malo fainga le verification le wa sa role so au lenga uma le skalo mkai fai au fingerprints me ia eu ka ngai ko lola a pe o ngai kulanga nga si ko sirsila ngai kulanga ia me se lava o se me fa faingo fier nga luenga la fainga luenga something that is more practical fa faingo fier nga fainga luenga la nga ikua fa kingo yo mangingo ma ko ikumalo la ro ko nga so uma mai ngai fai ai le skala ele o practical online ikua ya ripaka o kulanga le hasi longai well set up ya se infrastructure o la wo ya computers me fa penga i wa o ya on la ile i longa nga yesu kulanga o online computers ia en fainga fa kingo ia ngaru fa pea ia longa winga ia fa faingo fira ma ko ku malo e winga mambau ia lo fainga mai ngai ia faile le skala ma fai kulanga ia okay lo la ka mama la le ko foi mai ku si fo ia fai fe au fa mongia ku se purungu ia pe o migration le mai ka ko old system le va pe o obsolete ia ko migrate mai i ko was system fo le ka ko lo ka pengei la fai ngo fie ia ngolonga kulola ia le o ma ko ku malo nga so mai ko ka pu ka ma fai ia IT ma ku la nga fa penga ia la uloa e kele ai vai nga ia e a foi
O lo i ia ke lo skaimi ia ko mo se sia ngoa Tai. a le kulanga le pe o nga sa ngoa lo fionga fon talai ia fa ftai le mo le vangoa fa kai vol kapuainga sio ku malo ia nga paunga ngai mo ku nga afa ia o ka mo fai e ngei kula fon ka fa ofi ia male nga fa lo tele lava ia manguia fon ka Samoa Halo, matai, malo sa no e lo fionga Suluimalo. Me Aleipata Itupa i Luga, mo lo sao ko i tato tulafono to whaofi. Ia, o le a whaau nisi sao noanga pa tato te riu me tato malolonga. O le a whaatati ese ngalwe ngalfono